Heni Pamela Mukami Gomude wano kuongwata wano tuwata this morning. Habari ya asubuhi na karibu sana. Niwega muno Klaus na Mbaya kirauko kia umuthi tugwatanirite na Karima Kathwana mara megwite makiuga buria wagi wa wikaria wingi bete guntu guku na kwerithia mauntu ta nsobi ndegeni watho na nkinya mauntu makoniwe ni mengi bete muno na thine emwe ire megwite makiuga makoragwa menayo ni gutwika gutengari ya polisi ntere ino na kuga kagita karia anamwe ya gwatwa matumba gukua mwei kana kagita karia muntu akwira guntu kana igwa uraga mationaga ngari ya gukua muntu uyu hebidaga makombole ngari kana megwe makimukua na bikibiki. Ni kagitanwa kakure megwite makiromba nkinya gwakirwa station ire mbega ntereno cia Kathwana makiuga polisi mamekaraga nyombani itembega muno na kuga makabota kuga makiona nyomba mbega uruti wira wao hunkigwo kithina mbere wega muno. Nimegwite makiromba thirikari igwe kimatethereria na ngari ire ikaumbaga kuigwa hekiruta wira uyu guntu guku na makireithia muno ni kiri sub county no yonde kura gutina ngari ya polisi ya kwigwa ikendereithia mawira mauntu makoni wikaria guntu guku gatugwatanire na mama maekari mama megwe magitwereithia. Twambire na marietwa na utwire mauntu mau. Kwa marietwa mbeta Cecilia Kangaria kirage no getie muno itwana twetu ura tukwanga tukiyama intobia masikerebu toko yetu ya mburi ni airwe ikurenga ngwa chuma ikiendagura taino chiongwa tende mbetiro rukire ndai kuona nkethi irengeto gachiatigirwa abantu gaikaya kuyukua goro bikibiki otugo irera kwanga thirikari yetu tiena nkale bo obaringira bakaya kuona kira bagwitirwa bakathina maguruku utire obathi bikibiki ni obatiane chi otugo aya bora bonge Kathwana masikerebu ikuma kwendwa anto masikerebu babagura into biathira na machuma tamamu barabara ni gaikurengwa ira chienjereto chia kumurikira anto utugo tigo twena thina ira nene mono nto bwa area ya Kathwana thirikari yetu tulirikaneni butunengere nkari ira yomba gutethia security yetu yomba gutwokwaga ni okura twi bainyerie tutena nkari thirikari tirutawira bwega nonto nkamwita kora ya utugure aya nambi utie ndo aya nakyo tathina mbere na gutwerithia na utwambire na marietwa nigo beta wa Kithora wa makinya ikuria imbiyo yaretire thina Kathwana kawatwikire kinya security ira yomba gututethia twende twaperwe nkari Kathwana cia chokire cia thichionde iromba kiuragia Patrick Muneno tonogwe MP wegamba ng'ombe chukegamba ng'ombe ito gukoromba neshima mheshimiwa wetu turombere nkari Kathwana tuthirire ana betu batere shukuru baritinda Kathwana bagikinyagira spare part na muntu achogie kwingana nabo kanetia nkari ya gutethia gwataritwa bagwatania bukarema ito gukoromba na giteo itekeria kuturumia nkari county commissioner mutethie na nkari kenda omba gucuburikira ari yetu na ganuntu nio iri ndiguru na inkoromba nkiuga gacuca ni mwindu mami wetu nuntu gwatwirio gatutethia ririkana Kathwana ndira gwarugamaga no gwagwatiritwe na gwanyu muma gwo tiuma Kathwana ende numire Kathwana chokani ututethie turombere nkari nuntu ri mweno wa national government ina gwe Kathwana ni kuthibwega ugakarokirite wogu na ingi no bututhinire twana twakuga tukurira itukuromba gwindame utwitirie nkari ino tuone kana rwana no rugachokanirwa na Kathwana ni remire na gwamba tokwire karibu kurengwa nuntu gutie patiro ikurudwa sikari batikwa na yakurudha na kyo patiro wanaba watanto baraba ingeka bakoremerera rwiro bakaurira kithaka nuntu batiena abantu akubaikira nyoka ya kumbika na machabu chibona na mono wa mongero bikibiki kenda rira bathi ba watanchobiera barutithanite wira na machabu area kenda bomba ko kama tanchobi no nuntu wanankari ninu otiecho baethi kinya ba watanchobi baga strago muno emokethagira chibo be karibu kama tanchobi na ituro biago nuntu bwa mathina no kana musamaria mwema kajira gwa kamutethia na bikibiki kenda kama tanchobi no yumira na thirikari kwenda kumiona ofisi ya OCPD kata Izegamba Ng'ombe sub-county ila ni Kathwana police station na ofisi ya OCS Etiengari kadi chiari kure kintu tisi ya dhira ta vile ofisi ya kwa pipi ya Etiengari kuona njere nkubendera kuwa security yetu ya Kathwana wiki nontogodhuru askari wetu digandolezi kwa rutangubo ya lakini movement yao ilimitendi nontogodhuru batina nkari kunkuramba waziri wa usalama waziri Murkomen raisi wetu William Ruto na mwana wetu Professor Kithure Kindiki nondana tafadhali laidhiria ni Kathwana as the county headquarters nonto nyonkoro ya county lakini security ntango security utirie tabwaga ngurigara muntu kora kongo ka station nimwe na ngale taitana ngale thandatu lakini Kathwana police station Etiengari etie station kamutatu akanga vana mutho minjo kya bakira kamutao utu so tukoramba kwa station nimbe ina shimaye county etweke mfano mwega in the community tandi tumeshuhudia mantu mengi muno muntu akua muntu akokuragwa as
asikari betu bakora mukamatamire onto batina means okamatamira temugethera muntu echuria kana muntu akwa ebindi nkari kwambura private onto tinkari kuonekana so nkora marato kina muno thirikari yetu twendete muno raithiria ni Kathwana police station utakira police station na so wikinya waka police station ontana ngari ya Kathwana ya polisi re ichokwe Rĩtwa rĩakwa mbĩtagwo Mary Njoki wa Misheni ndi mũtũri wa Kathwana tio noko tumakite kurigana kabisa nundu polisi cietu ni kuruta wira mwega muno indi nabo batena gwa kurutira wira bwa mbere aria baturaga ni tamuta wana nura Kathwana ye antu bega twithwa turaigua mauntu maingi na mauntu manene nundu thigari cietu ciikaraga antu oguo ono kathika obicini karia bekaraga ni kanyamu gatiri oguo gatino security ano tuko muthigari akabamirwa au noko twigua mauntu mangi ona ngari yonga bateo askari betu bara bakweria kuruta wira na inya na berutaniritie indi nabo batena indo cia kubagwatirira iria babati kwithwa ikibatethagia wirani nikio gitumi tukuromba thirikari yetu nene ya Kenya batutethererie na nikenda station yetu ya Kathwana yakwa wega nundu magita tamamo no kabeta utuko batiomba kuthie nundu batena ngari na ni bagukira mirumu ya bikibiki rimwe ya bathite na bikibiki no kwantu bakeuchaba njirani bathiete please ni turaithirwe police station yetu ya Kathwana na nikenda security umba gutwika mbega nundu security ni athukiro na patrol itumba kuruthika ituraithirwe na muthembo nkari nuntu tende na mwariburira kugwatirwa na icagini eithathukitie tumureta station tutikuona nkari nkinya ya kumwira court so itukuromba turi akariba Kathwana tafadhali ituurirwa na wewe kari